Awia twedi ampo wonsha na onte na nim enkyerɛw agya nyo kɛse onka ho emabumfu enkasa die besie bia ye nyame asɛm die besie bia eye nyankopɔn na asɛm die enya agya no ne botae ne sɛ wo obema wano aduane abɔ de woye bia woye no ni bremu tie nkomo amene wudie no awu bre nsuo ne saase no ebre nsuo ne saase nti prince ni pa bebre ye omo sa awrade ne ani niye obi aye badwa ayesao but me ka sem bia kira wo se nyame ni wadi ni yie o otonso na bodonko wate meboa esemrei ubetimi aton bibi apese oton hwa nyankopon onye interested ewo wabrabo ebesei mu but he is interested in wo wabrabo sebeye ebe ebesi yie enti meka sem ya kire. If you are under the grace, if you are walking with the grace, if you are walking around by the grace, me pacho, you need no struggle to make your life better. Say what they are doing ana enante ewa abrabo we mu. Say what sadum biase a lebu unya enkanya bia anase wunya se wo ye adwumadene bia ansana wadi ye wa abrabom on se di abrabo ni sitie enti those of us ye di adom ne nam no, that is how special we are. Ebre nyema mu ye dene no na nyankopon bokwan ama nyema mu ayede ayemre. And I want you to understand, sir, nyankopon enwese wo bad da always ope papa ana di ama o ka samni wo Isaiah ho o se me de minim adwen kwa me ye dey me dwen wo mo ho enye bone de na mom asundwe de eye papa na me dwen ye dey ema mo se me mama asundwe na me mama dani daso enti saa na nyankopon ye dey bronsan na ba no so no de oba no abawia no aye dey wakum no asai ana Yesu Kristo so oba no anya nkwa no anya ne mroso very simple enti saa na asam ne tie saa no ayo no enti uyo nipa de me pese ugitum nyina ne se sensoto se wiabo se jato opesio emfa ho ni de besi bia nyame nimnima nyame onimnima ono awamu asoa wo no ba ye nyina de aba wuku adadwomanen no sa nyame no obami ato de me ka kire nyina no nyame awamu asoa wo niama nyina bagu kagetia no sa nyame no obami ayedai ato nyame awamu asoa wo niama nyina bagu kantamanto no sa nyame no obami ayedai ato nyame awamu asoa wo niama nyina bagu eye ebnada dwom ewo dom ahinkuro no obami ayedai ato nyame awamu asoa wo niama nyina bagu techimandwom obami ayedai ato tiasie sa mame enipa mpempem ewo wiase nyina da nyankopon wo kwan ofa so hwe obia enu nti na me se sababi awowo bia no se wuhunu the clouds wa it means that nyankopon hu
na ohwe na onimnia odwene fa wo ma wie yi obo ade anyo kese wantena nim lipu wo ye nyamyadom da nyame ase papa nsuo na gugu o na bibia deda na akwa mu kama network no na emise asese kakra zo bet ya nesa ana meboa ya nesa nti ye be fa nesa lipu minim asemwe manfo ta aka ana me afa masumwa fama suma za papa bi bo nyum enu ye se bo manfi ana wose sika kankan wo mu meboa sika kankan wo mu sika se kankan nim Asabee sika de se kankan nim ana sika kankan wo question say sika kankan wo mu no obisa wose sika kankan wo mu but now no question sika de kankan bi ani yes because what na toilet so na nya sika sika etimi sifie yes even no ko bokro no kra na de ko to ade ne ya hu nko ase nipa no wonim to okowia wakowia sika kankan no sika kankan no sika do sika kra se omudi enti sika bia ye sika yes sika bia ye sika me lipu sasa na wo de ofa no yes sika kankan ni ekwan ya ba fa so sika na 200 cedis ya se wo ya o se muati mini fuma me ni kankan ni ma ko so sika no asawo ni ko bobra no okobo asawo no onya sika eye sika mama ji sika o de ma ye nua na odi ene yi okay enti sika kankan ni yeah that's right enti amfa ho ni adwuma a wo be ya wo benya sika debi okay now just the most important thing is say wo benya sika sika de ehia unya sika eye emanfo se sika tumi ade nyina ayo eyampa eno no ya na enye no kra entirely sa nenso wo ho yes nenso wo ho sika enti sika tumi ade nyina sika ntimi ntowu betimi tu wo seda entimi ntonkwa betimi tu wo seda yes se bia nka ba wu ne yeah the oxygen but with money you betimi oxygen better take this na but utimi se nipa you head akro bi but do you see money to be powerful you say and you say na one there money is everything money is everything money is very very paramount e be enu okromo so yes sir madam Yamba, money is everything money sika de enya de nyina so ya de nyina ba sika de ye pa sika de ye sika wo ho a o pressure correct me bafo o sa libu oni madam ya adwene ametie ya me pressure course ni sika me won nka bafo mu e be kan on sa pressure no be bafo sa wa na unu se bema da sika be ba ho no onante o se atale ase nde bia no da o be se no ase de atale na chew okay o ye kokoti bi wo ho no una nkrema o feel do ye bema okay me say okay sikani mu ami kokro mu because se o kokon obi ade egu se kim na ni paraka se woje wodo a enti sikandi na ma nkrofo mpo mo wasa dabi sikandi obi se de mpa mo wasa sika won wo de ya hwe obi pa kakra bi wi ni pat edu omo omu free background de sikani wo pa no munya sika hwe ahomaso ba mu that's right enyo atiefo ni temu ni mkofo o munya sika kumo ahomaso ba mu me mo obi adi zawon sika ba kokoti bi obaye no kromu ha no obaye show off so bia wo say at least am akua onzo sika ni bia pass mo like ana hia form pe o mo ho asem wo say omo nya sika omo nya sika from na nanom sika mo wusu mu no omo show off omo show off okay omo say sika ni normal ono da V8 ma yes fiti din ko da brim wa da V8 ma ai ka papa mo eno de benyini ye obi so ho a class 6 na bo form no go school
what tree ball pain. What trap blocks pain. And then you have one ebia. On one way to me Abenyaska Honda CR. Yes, ebia or talent what talk about football. And you trying to cut in dollars baby. Anna what C class. What konya amano ni didn't walk about with me to galamsey when you train you on yeska. Anna wa benya VH ato. For compesca for Manaska for my son so off. She ministers a wokrum wano. I saw mu sika na yi omo ma no say na second on mo. You know but unsa hu omo kra. Gabi Yang senye obi onu ka se bia we ai minister we bani a hu no. Sika manipa ya responsible ana. Yes. Sika manipa respect. E ba nipa respect. E ba nipa ya responsible. Responsible. Like who was ka? Who you say fear bi on what you say akwa we ne life no kra. Enya papa. Asabee asema okay. So when this car be that odo ba ko school papa. Unisika we that your school fees. Eno na ma ya. Unisika we that feed you mo. Eno so na ma ya responsible. Obiti ya otidam ye pamono ne time aso. Ya manu 1 month of an ko da du. Ga wo sika ni bia. Money. Pressure ba so. Dabi. Sika. Sika mabuo. Na wo bia yetimi ayi aba na butu zabusu panyini. Ye take this so ono etimu no. Ni ya ko discuss ya wie ni abaka just of say ni be you. Untimi ka hwe. Untimi oposu. Oba ya abusia. Ayi no ma me ayi ni da say. Ye be you keeping. Ye nye keeping. Adaka no say dey beto. Because usika nim untimi ka hwe dey na obeka. Ayi sa no dey taji fra busu apanyifo no mo aye nipa opese yemfo mudin ma ayi poster no so. And the busa apanyin say wo obi apese din bra eba poster. Na no kampo no o suggest din na omohwe na nipa no hu. Ayi manso sa. We dey. Abusia ntimi ka hwe. Nya na ko print paper no. Abusia on to adaka. Edi I saw them. See, I saw a penny better to hear neither. Catch me. I saw a penny also would hear. No matter this, no my any man solid woke money. And ye saw a penny compound in this guy of amount. I'm telling you. Some of what my own friend can't tell me. Some of you come at this. Yeah, I saw a penny here. I saw a penny here. I did that. Wesley. No koya mfua nipa wo ya sore panyi no matadisi no oyo bi odimu min bia min sore makobia okọ ayi roman for yi omo wo ayi se kra se ayi omo wo ayi assembly ho ko se ayi cathedral kobusa sore panyi ni catechist kobusa sore panyi ni kobusa ne ko ayi unika pra wana ko ma sore panyi ni Obet ba kwa so no mo tren be 50 years wonya sika asore panyi ko ye maubi won tena ni mu na ya hwe ma mo tie ni mu no first front no molo wo de ye mu de de tie kire ba bi o wo be tena ni mu ye bo afode a wotua sai group be na John enti sika di kura ma wo kwa asore a wo mpese obetena ni mu enne sika nti ye obi timi nkwa asole ye to correction ye ne laba la ga first no so de ye to collection ye tu bom we nyina ye sole na obi akoto ba nei wo sese ne ba la we mu nko enti wa wo ni bi no mo kwa na ato no obi ahwe enti wo ni sika wo timi nko eno no ye se obi a betimi akwa se mutu bom abi wo de tuma obedan ne ho obeba no na se obi e be no we asore for the person mu di gu ani ma sintira me say David eno kwan Asabee me say yes so ye kwa sole ye koto collection we sole fa ne we asole fa ne we akoto no collection we de ko do to beto by nei no e laba lie o sa jina ha ti wankwa obi we say wankwa te wo nti woni ska bana kwa sole no eno de oni nyankopon tamas na me kai say we tra enti ani mu dia asore na pe obeka say do sika ye no kro but we so pe we say ebe mo bi ato collection because one to so o mbeso ni begu ase me ni bia meba kobusa obu abusa zana nko so ni collection because o kope ye hwe no ma me ni komotel emra so bi ka me say sika nti wan kwa so we nipa ko na ne ho ye me nwanwa ayawo yo obi so ha onko me meko ma me ni komotel bla me ba na ye be fa ye ni na be program no ye be fa so fo na bibi atimi ay kama but na etesai nyame adome ho ye na ensuo toy na kokosachi afi nu ohunu amane pa o sa wo de echina mesimi dan echina mesimi dan ene de wan ton chasing papa entatia etwe ne niema
ekogu ne dem no otweneni ane epebresi ye na ntate atweneni ama kokosachi osechira mesimi dan ntate atubon wo no akohyem kokosachi unsi dan osechira mesimi dan no sisi nuaso kokosachi unsi dan to one man adwunjula abae ensuo de tata kokosachi ensi dan no aboso ajenesem joy come roofing joy come for aba ye no mo ba be di nkomo ene ensuo tuto no bia hunu se ye dan ma moso ye eni asem no koto bia le bia la di aboso carpenter ni bia le bia la da boso na ye ne juma ama no ensuo tuto yo unim se ensuo jemu a na obi wapon adwuma by force o emuna kra na o ai o coffee because so on coffee an niema besei obi nso so eduru junjulai wa se da koto rubber enti wo pia na odi akata ne niema a ofiri se nsuo to esi na chi a ebesei no na odi akata so enti wabodan ne so mienu wabodan ne so akasa nchense na ne niema no sa de rubber o fe ko o ceiling ti oboso mi so yeni gomojo kemfo maba amadansie ene edan so bo ayede ene stress nim because obi koto enua ne bo dendenden chansen bo dendenden joykem maba moba yo no modern hyehyeye egu akwam yeni nkomo obi pese one joykem edi nkomo a dika fa mo number ene we kira kwan wosunya ha atudwa ye wia ye monwura joykem modumadi ni me pacho me dase ebusuanfo me do bibia se na fidie da so ewo sompa na wogusu a woti adwumadie kese a ne de yanso anya kwan na yaba betena so bi na adwumadie we mantene nkapopa kese wofudru baabia obia eka ho asem se adwumadie we modi aba besom sunwan man ne baabia kase fidie kodru bia ye damase na Joy Camry Company Limited mamini kan fa ye numbers no entu dwasunwane ha sei wobenya ya na ye 0540 125 816 ana 0540 125 817 sunyane number no okay ena 055 10 60 000 na chese ni tietie mo ane 055 10 60,000 okay ofre obetimi enye sunyane branch ena PRO me number so eni 055 100 7000 na ne simple ni 055 100 7,000 okay and so betimi afremesi so let me say we are simunyina company na number said dey Joykem so yeah that's it when obi so catch them because my sister station but no so can the same thing okay or say your numbers ni ye ne de pa yada mase ebusu na chesem de numbers ya to dwa die e bia na woteke mo enche na obesi form tina medical de numbers no atudwa no eti wudru fi afreme eye nchense ho nkomo nchense de bodan so ho nkomo ena yebedie eti se wo ye carpenter ni mason ni waji obi contract se wo se ne dan ya ma no ana se mpo no obi wo outside wo se hwe na ye money dan so ma no amesero bo modi aso be fa number no na yetimi edi nkomo na mamemfa we enhyase Joy Camry Company Limited ye nchense ye dia badwa so adane dan na ye bohu dawro no ene nchense no ye sande foforo aba foforo aba no eye alozinc se mekasa alozinc a white sheet na ye de ebodan so no eno ene ye kan se alozinc na setete nchense no hwasem ena meken sa nchense ye dia badwa so ye fa ne se JCL. Enu ne wo full name ana. Joy Camry Company Limited. Okay. Enchansi ni di no. Na te say moa mo de amako. Ya ye de abaya nkasa na yetwa. Oh okay. Ye papa. Papa na no na carpenter ni bi wo sunyane area how frame me. And o say madam o say company back wagidin pa. O say madam eno an ye to de bodans no so me koto obi. Eya ko 1 year me hu se sanchez ni na ewe na achi company ni so agidin pa na mka cha ni se wo beto nchense a
eya hweso obekọ company nisem anasa obekọ be bia company branch will be an obekọ okay senya be ya yintimi fa foforo bi ema okay if say mostly se nipa na okofa nchense na I say yanum fonku bi o mo hyehye kuma se ba bi yi wa wani tu asa wa kwakoto nku eye foreign one na so ba bedu na ye sorry to say jene ai eti obi ho no ma wo hye ba bi a wo twagum etu be de wo hu se wo to no factory ho na se wo to no obi a wo twa bigum enti se ye ba se ye ya na ye ni abrepa na sika ne ho odin pa ho odin they say first na ya se sika eti se hwenemunyu they say aburu hwenemunyu say de hwenemunyu ya na wo kwa ni tu nya den dabi sika tu odin pa sika die ho odin enti se wo to nchense na mesra wonti na ma sha se free alozinke no hwese wo betimi enya papa obeto papa no na papa no enkogina nkwa nchense de mekan na emom no bomodien se obekọ joy kem baby aye branch wo bia no boru a hono mo wo se wo pa alozinke akwanya wo hono mo obecho alozinke 1 2 3 obekọ akososo ni nyina eno no ye grade ana a grade high grade by grade it's a year the 1 2 and 3 it's wow be so ma carpenter so mo banyi no bia be so was say any me pe grade 2 obi so no ma was me pe grade 1 dem de koye no me pe grade 1 obi so no was me pe grade 3 so bia ne de ope ye ma kwan ma wankasa o feeling chance no so wankasa hwe sen chance na te say na say ete say what you say it's joy kem de yaba say ye ba beboa pa say white alozinke no masama making promotion so that so oza ne na che say ye de ho baji ye de ho baji promotion wo de ya frɛ me so wo pe white sheet ni bi alozinke no baby a wo JCL no frɛ me say wo pe bi sa promotion no ebi betimi awe ne fan wo de betimi ayeska wo de betimi aye iron wo de betimi aye chese nyema ne de do ana wo de betimi asa nchense na bi ne boa ena de tie nie dodo na wo beto no ene ne begina so ame de sa achede no amam na chese zi ano kra na wo se contractors ne mo ye adwuma ono mo ma se da it is a wo ba na wo beto 5 I won expect say wo no obi a wo to 10 achede no enyepe da bi nti wo ba na woti mato no dodo na say prices ne dey wo form because they say I want say price wholesale price because kwa bonte say ka be kan price ni bi kura chere me kwa bonte na bi de nam 1000 5000 6 ye de ndru ho eno na nka me ba be kan ndru ho ba bia ensanso nye papa sa na sa kwa bi de okoto ye wo bodado ana bonse na abaguram dado ana abagura nchansi ni mo afede nchansi o de bodanso ni nyina ase ajenesem me na mka ebejenesem enti se wutie mi amesrew alozinke ne de o to papa bo ha onimu okwade wo hu bia ne ye de ama no ene ya na ya me ya no ene ya na yitie de amam for feedback a omode ba carpenters on ba ye nchen no omode ba eno ne ye ba but na ye so etimi ye de eka bi enti se ya tibi ne ye ka kire ma mesre mo muntie na so pam sika ho odin se woni mu a enko na ni nyina so na yi ne ye pe ne kala no ye pe enti we no menchira wo simple ko sisa wo de wonsa be so mu no unu difference no rofo bi bobo dan so ye ane de akose carpenter so chance na nye wo chance na nye papa wo eni asem enso otuto manfo ovu chance no na nye na bone tokro ba hat na tete wo enti be srew white sheet ni de upe bi ato JCL ana frame PR 055 100 100 7000 7000 frame ni ye ni nkomo ba bi a wo hye bia no ni mi ni nkomo na ye nti asum fu but some other types of roof no ne ye beba so roofing sheets no bobo so tel na ye bre ne ya ye bre joy kem ye wo Earth House e wo ho ye wo long span ne guma hodro ye wo SL MSL and IBR ye wo standard sheet me standard sheet ne so promo da so standard sheet na ne no honam say went me anto long span also went me anto white no from ma pa ene me penin finfini eno so wo ho no mo ye free estimate
wie wo dan no wo de nua gusu wie na afa e beba be first estimate na ma wo ananse wo si na wudru ba bia wo bebo so apese company no e be fa no mo boso ma wa ene so e betimi aya ma mo fa ni nua ni nyina ya fa ni nua ni nyina ene kura no se wo pa ye carpenter no wo ko baby eton nua no akwa onene ne beko no wa kira wo so nso mu no mu nim nua mu e chen me amete he me dua bi wo ho no mam de ne fa ne beto so be wie no na akoyo so ka enti wo ba ye kira wo say o your estimate ne ma wa we ene beboa wo o wi a wa so nsa mu nyina makọ market ho no mo mato mo de agu ka mu wakogina so aboma mo won siseye bi de ma wo mo mpese mo bo mo dan so so bi wo no mo a opeso obo dan so beto oni sika sesei ene ayi yese mo won siseye bi plan bi ni ade de to ya won siseye kese bi na wa ka bi na twetwa e wo ho e de masafo ni nyina ene say so obani e be fa wo estimate no e ma wa obi so obi wo no ma wo say metuetua na say monya ni provisional ma me provisional no ene say what nine wunya mfa nwua ni nguso na mom no wo roofing plan no wo ho no mo enti me pese me de manisi so se sika wei ena wo se me peto ho no mo enti ano no ye betima ba be fa sa estimate na se ye de wo sa roofing plan no be ye estimate na ma ye de ye ma wo wie pa na wankasa wotua ne nkakra enti wo fa wo nwua ni nguso nwie no kra no e bia na wotua wi untua nwa na aka akra enti wo wie a yankasa ye be sa ya ba ho aba be fire estimate ni wonua no so na ye wi ane de abe compare provisional one no se sika ne bro so edu sika be ma fantastic se nu so na wo so de bi kan wa na de bi asoso sana provisional ne tie enti wo roofing plan na wasa hase no nyansi dan no kra wo de bra ni nya se de pese wo bo wo dan se de pese wo bo wo dan so no bebre na emu aye de fa number na tudwa na nkrofo ni unidwa ye number se no bi o 055 100 7000 eno eye me number wonti bibia se afre me ena sunyane 0540 125 817 ena 055 10 60 000 055 1060,000 sunyane number no na ye branches no wo se ye wo fine sunyane ye wo poly runabout ho ene ye butu ena techiman ye wo Hansua brigade ena Accra so ye wo Achimota ena Kaswa ye wo CP junction Bolga ye wo Tindon Soligu ye ne ST gas filling station no ena ben ena Okota Malia ye wo Yana complex hospital road one ye butu wa ye wo Pogbiri ye ne Spice restaurant no ena eben okọ Kintampa ye wo Mazim ho NKZ Nkranza o enra na enye izi Sompa Nkranza Sompa Nkranza ya ko mo program no so Nkofoti Nkofoti yeah Sompa Nkasa Trawa media no ya platform no ba bia me na me ka kiro Sompa development na wo ye media house ha no anodin da bia da inde enra me phone kwa edumi yes bedum sa na tie edumi ye enti ye da mase se mo di dwuma de kesese ne adwuma papa se ya ba Sompa de ye nim se mo be som ye papa mo som ye ye enti Asabee so ye branch wo ho no mo na wenchi so ye branch wo ho no enti ba bia obedru bia aja se joy ka magic Ghana aboso joy ka mo de ye dia ba wa boboa no se mo ba ma Ghana fo atie sidan aboso enti ye de bia office awie ne ya san ya ba betina radio so aba wa boboa no enti ye de adwuma na nkasa be hye wonsem ayi so hye bere hye wonsem emfa wa adwuma ne nkɔhye agent se agent obaji sika na afi na wo kotwa de ya ba de ope na okoto de abere wonti ye ne company no eni nsa wo so na ye material de ye adwuma no eye papa it I say Joy Cam Roofing Company Limited na wote wo monka no abusua we no very simple say one Joy Cam fo bedi nkomo na omatumi aboawo ama bibia etimi aye kama zesi idea first no mo maaya no na nkrofo sidan a no mo jasi wuram na wura fana zesi mba ye wusia no se wo boso zesi ade anya dine wodan ho kra ye dan moso
because joy kemaba number no number ni bi emu yes no okay my number no 055 055 100 7000 simple way 055 100 7000 me number no obi amfre fa na frɛ me ni nkomo carpenters nyina munua ba special lady maba won frɛ me ni nkomo wo mo musimpra ko buo nyina amfre hwefo de count ase father na person jeje me ni nwa ba me be ba wa je me fɛ so man nya yi na nya yi hwefo de me ka wa cha Libuna mi bia boko ya saba boko sikasem alumba sikasem but we ya da ya oyo mfose ne mo se 210 no sa okay enti sikasem lumba enti sikaka na tampo na kan lumba sikasem eno ye daddy lumba sikasem sika ye sika money l'argent me nim unni sika ye mu so ye nipa wo na kromu a unni sika ye bu unni sika na kro na hotimu no no matter your integrity opa for wiasim nyensa nyina gut uka asema ye mfa wona nim nyansa pa ba unni sika ye mfa because asem na waka wie no ye de sika na be ya adekro what I say ozo enti ya prampi ya takese nyafo nim nyansa pa wo ndi ehewmu sika de obi obaka sika hia bia ni bakro na oboa do obaka se sika nye sika de ye papa woni ne nya adwene sika ade ni bi ni what me yale by force me bi kunya me yale o onfa one day no hu me dimi na no me yale o me fo hu mo se yale am for my yale by force because sika ho even the confidence I want the casa. Yes, as a when you can set your priorities right. Yes, the confidence I want the casa. Oh, that be sika ba me wo penti wo ka asem no. Me te de wo ka na se. Because sika asem ho a you know sometimes me fra me mano oh sika ba me ho a yes na se sika ba me ho na me kwatuatua school fees ni ade me fra na we mo o mo term no na o say yes what me say odi bia ka ho offer say odi bia ka ho offer bi nka ho emfa ho dabi umusam woni sika na ye inquisitive okoto ade 5 cedis na ubusa store obi okoto ade be 5 cedis obusa shop ba mi ensa na okoto woni sika oba yare yo so oba na ase da yare yes ase eni kwa so yare no yare mi yanku bi akra o se okoto Jesus okoto do drug store ndi auto na no police ni o se uniform no na yere na ne bucket wo bi ba ho we are akola ne yale na mo de ko hospital mo de ba so o meto aduru the police ni oyi ni sika kan moto mi na 200 cedis ndi wo so hwe the police ni si egina ho na wo si ayi wo ye din one na gidi din komo na okobusa ade na waba asa aduru na mo so ntono otobi ni ojabi awa na oduru do ka say papa police was ne ba ne rian ko ambo no ko no say ka to kru say wonyai aduru na ho tono onyi metua ni nyina na otua ni nyina man so on for the sika nanko wonim se ebere bi wo hu me tese me ma yare ye na me yire de ne ko e de nkura ne ko hospital o de nkura ne ko hospital no hu me wonim asem a efiri ma no e baaye de efiri ma no e baaye ne se na akura yare ya na de na the hospital you know we need scar yes aje ke to bi ko na obuafu me say just we there we ya na de nkura the hospital by the right place was o de akura ne ko abra akura ne yare unisika se munu ko na dio o bucket akura ju so gu na scrap so bo no o bucket akura mpo no o ju so gu na so na obukura fu aje ke to bi ka na obuafu ba me ma me tie na bronya aso ye odimi kokroma akoto bronya mpabo ama me no odi kant me woni wo fie o so de ugimi no ye kokrom no koye mpewe ka be hu yes sikanti o yeah di kato ene ya won so bi wo ho a asoro ni mu no
so wo sika for be 10 na omo ni bi ni be 100 kwa no dey change kwa o dey be senyi sika for no o de bia and 20 ne sika for 10 mra na o dey others ne 100 ne mo ka ye to offering na ndi obenye ne hia no hey sika chesa ya me nwanwa chesa eji sika ni woni me ene won de me ba be bie phone lines ni nyina ne say sika ni hu asan na wangasa hu fa sika ni hu Asabi hu fa sakode kan no nwumbi wose sika ni hu a wo ti say abodwan denti ana no kure no kure sika de hia na ti wiasi sika mankwa ba yetu wo seda wo se mankwa be tu wo seda yes etu wo seda na se tu wo seda de mankwa mebwa na because it has survived you it has made you survive e say obi anya accident anka accident no ko hia ni anka wawu ba ne wote ase yes odidi yade kum ya brenya no sa yade na ma Mr. Hobson e survive you how many times na wo TV a yade ba se akola we panyini we ye koye no surgery wona koma ho bi wa na yafunu ye se de en ye koyi nje mu hia $100,000 $10,000 na omo se sika omo kan omo se o se wutimi ma ye boa ni nyesika na no beto no ye betima ye surgery obi da kolabu sika ye ni ye de ko surgery ntinipa no wo se o sika ni anka ayama na ma ne ho ato no abetena fi do in the course of idea operation betima but onim so obi a minister say enye sika pa na wo fie aye de hwe ne yade anka wantimi anyira ma ye minister no ka owu Asabee he owu ne mofra bremo obetimi wu na psychological ona onim owu betima ko hospital yes yade we die sika sei na betimi ahia won yanya sika na edi sika ne nko abete no utimi wu onim say abusuani nya bi nti ono obo no wute no da ho ene wo ko wu ba ye kan ye na ayi ya fere ye tua to hospital account mu na reflect ya ye ka sika akwadun sika won ye sika me ma me yare na ayi me wo hwa na mo frɛ me se ma yare o na me se e de yare no mo so sorry ye nyina wo mpie o hyɛ de na me se na matena hwa mo mfrɛ me sika wo me ho what krache wo fie no sika wo me abusia krache enti o mo yam se na matena hwa mo mfrɛ me o mo se ana me se na mo ada na mo mfa me ko hospital because the insurance ne ade nyina ya adwuma ada na mo mfa ne ko hospital o mo se ya ka wo se wo nko na me se mo mfa phone ne nko man je phone na me se ma me ete se no se ka kire ye na me se na yeso yare ko hospital so aso wo nko na se wo mfrɛ me wo ka se me nko ana me ko oni ada me hu se sika eye pa no me life nyina na I was enjoying money but the day that I see say sika won fa so no sika e won fa so sa da no and I won him o de na say oh last year me de kwampo de be 3 weeks grandma and dey me nana okay me nana just last year me nana tete me ana me ma wo mo de me ma me se omomfa ne nko edo me sister busa me se omomfa ne nko he ana me se me di kan ma mo initial deposit of 1,000 Ghana cedis momfa ne nko minim se the problem ni sitie ba mo kodura momfa ne nko G straight mo kodura de besi bia momfra me ana me botu na me yi mani na me na mo enti within 2 hours time ana me sa frɛ no mo so o makoduru me se mo fa drop na mo fa ne nko within 2 hours time na me frɛ no mo so mo de na koduru ana mo se mo koduru ye ana mo se doctor no ama no the drip SCC ne so ne ade na me se sa enti ene mo hwe ana afa de doctor ne twetwe nuro ne ayi se na wakodi aduane bi enti na akoye poison na awo ne yam you see go be for say fie ade oh yes o mo ananka nyame afa boni papa ma no ko what you say me nana me say be 3 weeks ago me wana me friend me ma me tiri ba mi na me di nko na nana nete na me so na lady what so lady ko yale o
nam so wona so wonu ko wa fumu to ba obefra na di nkomo nam so na obedra hospital so munya fa no hospital nam so mo fa no hospital so ndi hona no afumu na me send 500 that's right 500 what man ho what last week I say me discuss nam send 500 what man ho dey about 5 million no me ho na ade tin your friend me no odamas ya fe do sika na o take ko no klato no yes I say that sika na me send ko ye no ayi no ama na ho klato no ade tin hospital no be ko ai eti sika de nam tire mu say say je sika ye ba me mo beto mo pa because ade ne ba ye na wo nwene ho na wo unni sika obi onni sika ne ba ka so kom na ne buafu and what did this say that yes ye nto buku mra na ne buafu na teacher for pekasa teacher for bo ha unika what did this say as me se unika pre me Asabee teacher for ina pobo na ye to buku ye we obo unika pre ba obi nso ka say e komodo no yes when you say when you have money you are interested in what we are teaching your child but not interested in the money that the omuche na hia say ade no osua e ko ni tirim ko administrator no ko administrative block wa you o kasa say mo kire nkura na unim say sika na ye tua no nye problem better ko teacher for ni bi kwa bad say you know omo ko na omo bi wo ha oni teacher ni wo personal bond class one na oni te ne ba no kwa own ne ba ni otimi bo teacher ni no akola no special treatment sika hu sa de no me bo so akola bi wo ha me ba panyin ne ma ne teacher ti mi frame say an improvement te say so ba fia o ya dey babu sa won say omunya no from because the oye man nti obi wo otimi teacher ni no open ba na say mo ye 500,000 akola no ehu hia ne che because akola no ho no odidi kwa am na me discount envelope mo na ma tren madam de agu achi enti me awade edura ame ya no me de ya na ya me tren ma awade ne kura me de ba be say awade bia every month bia no ma tren ni de agu achi enti me kwa na ma ka kira kura nze wo kwa ma ka kira madam said ba ayi obi bag ni wayi enti ono so ko ya no tubo se na enti anytime 24/7 monitor ode mo awade mo de adwan mo madwan kwa mo mfa teacher for de nkan ya yo se tutu mo ma no na so mo ye open day bi me am timi se me be wo ye shy person on timi on enipa mu ade yo no on sheda nya yi sa and so still na madam money role no play oba money role share enti sika de na wo sika ma yenkwa wo de hwana we ma fraka tem so hu sika na ho popo so onye sika na ninje aje se obi akwaji sika dura sika no ebia wodi obi moja na akwaji oda wo na nipa kro so me boss bi ka asem bi wa me boss bi ka asem bi o se ze sika eda wo ho na nya wo dia mpo e ma wa ho den sika se wo ho a na nya wo dia mpo a ba akra mpo a the confidence at the be from ba no me nipa bi wo kro me a o ma me kwaji 250,000 Ghana cedis e wo obi ho e da me ho no sa na wo twe da me ka no fawradi nyawe sa no na wo de Ghana for ma so what ka ma ona libu ja ma me ka sa no me say o de kro mu amma 250,000 2.5 billion cedis ana edamika mo ana mdi kwetire bete na unim oti kwaye me tistia na nim no ho jasa ana na me papa e basa so a engineers ka fo be ko heaven no me sika ba ho a ho we are too humble he when you say obi kura tri eyi a careless drive obi kura tri car na wantwi ni ye no be ya ikura o ya ubumfu bi ko wo ska on de uniska o sa ko we on asmo be kan no se no be se di watam ko kan ni mu no ha me se ene de so ayi ka o ene so ya ma me fa we nsi kromu a ha it is assume say we use we ya be ma na use ka uska so woni me ya adwene o se it is assume say we use ka uska private car there so o tikam na ofra ba hwe amerika o de beba na sa wo nam fom a hwe ya hwe so ra hwe fom ai wo hwe wakal no hwe mpa bo hwe wo so watch no kan bo no nya Asabee die ni bia akwa oniska won fi ukra eti sika de
sika ba advert ba na ya o ye manager ni. Oh yes. Oh yeah. The manager ni aje. Boso me be so a pressure ni so. Oforu command ska. Aha. Sa na watwe no Ono ye free. Kabo mu nko. Sanity. But sika ma ya. Wo the advert kwa na manager hu se wo the advert ba. Wo fra manager na ya advert asem an nko monko. Now the Asa wo fra na aka sika asem ko je so a nko. Ode sa wo kwaje ade na se ebia se bia o. Ade wo patata wo kwaje. But one for sika anko ya hwe. Se ni wo ka wo feel style bi. Sika de. Sika de ja. Ana wo sumpa. Ya gidi sumpa. Ah ye nyine wa mo de be ha. Sunyane ya ji ba bia abosu. Den. Eye sika ntia. Sika na omo de sesa ye begu ha. Sika. Ye nuana mo na omo ni sika no. Omo stations na ete kokosan. O de kana kure. Bebre kwa di kwa yira okromu ha. Edi sika de jaye Asabee me de wo kan me say ma me no ye be no ya nwi. Aso dem me say ye to collection. Ye say da ye ne lapa. 989. Yeni nkomo good afternoon. Na apombo ko boss. Nyankopon adom me ho ye. Me nyabotre na wo kasa gu abonten. Aha, udam. Lipu. Manen dem we udam. Aha, ye. Me chawo dum ya na mo no. Ya jo so. Mana bugina. Ne yaro ni ba yaro mo de ne biere ne ba ko se to mo se. Omo se kon ko la. Tapi mana bru ti adi we minim se mare ne ha kwa. Mo se si ye ko la. Sikantio. Oh, mami na be advert o se dia ma je kan fo no. Aha. Wo se o se yambra meto. Ai. Ko ka se obi an yi. Dabi. Bra mi tro da be na ye okrom ha. Ye mi anu ye yiri no mo wi da be na wa ko hospital ko se MPD min sabiri da wa. O ba be wo hoda. Omu na adro nka nye na anu anka mi nim se ye wo para ye ton more than 2 million. Para. Ai. Ye ko gina to 2 series de 1 series pesos ye no. Da papa o yo nim. E sika ti mi to. Wa ti ase. Endi no sika die endi mi ton kwa na mo e su wo je da. Me da say. Me da say. Hello. Good afternoon. Sika ye wo. Na no ma fra me me ma me ya. Ni kan tin me friend de tin. E friend na me yes cancel. Ni friend. Enti sika nti wa pretend to say they won't take cross o ma me yare. Na pretend to me say yo so ma te pa so e friend na tin be ya me yes cancel. Na minimo. Hello. Hello. Good afternoon. Hi afternoon. Abangani mem cancel. Papa ye ni nkomo na just sika sam ni ye kan o. Sika ni ho a u feel say how do you feel? Sika ni ho. E ka na say ade echi. Na woni ni da so say 1 cedi bi da won pa so a. Sada no. Onyale kura obeyare. Onyare kura obeyare. Obeyare. Opia ni ho no mo a wo du so obo akonhoma. Ya wo sori anopa 1 cedi na ni botom. Yare bi amono. Adwundwe be ma o yare. Ya na ye ka asemi se what say ikantonkwa. Ikantonkwa de so eto da bi a ikati tonkwa pa ma ne yeyi. Sure, ubi yare na kuma pro. Ede na siwi msemo akọ abulike mama kutura kuma to akona asisa foforo de asim onye nkwa. Yakoye heart transplant. Awurade yankopon. Obi so fever nkwa take no a sebe ya obesika akwam kura ko hospital no aya asem. Tenka wo ye brebre duru hono mo ibia obeye nkwa nso so wonya. Be akutukum no wo kwantifi. Kisika de. In fact, obi yankopon kura de obosika akara bata nipa ho. The sika de enfan ya agro. No kanu. That's it. Yeah. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Na pomboko. Everybody adumo. Sika samo. Asempa na mabosu yo. Wunya bia.
wanya bi nso a ayasem vradia na winya bia kesa wokra ni timi gian kasa sika ma nkwatentin o eka de bia na mkweba mi de na me bia ma din wonhira mu bebre amen na mutini fa ncheche pasi eba maye ma yenya ayi afutu papa wo mu eti we say ama ahye me kran say ensese me tena say ebra me nyare ese me yedwuma na bibia no ya say woni oba te ho na oba yare miwura na sisi akora no ye ni bie aseti a wote no chete wo di ade ni miti wodi tuaka so twia ena na wasa ka kira we wo de wo sori anu say wo te ho say nkwada ni PPP say die ban wo de ayi wa bo ye no enti wo to na siska wo won enti we enka akoma do ba ya na vrade abeba sa de wa yare na mi kai ebra mi papa eka dedi na sikeni me ho eya ma se me ko mi ti pe bi sa pe me nya de kakra mi sa kan ye no mi de ko na mi ko ya fani afem wi mi kai ha na etse mi so me se me ti ba na wa ya na minim juma oni abuso pani di ni na me se mi am ye pani di musika enti de na kana be ye ni wa ba wo papa yie when one first come menti it do me say akwa sabi wo twa no fo ano enti nyame indi mu adwinu wonto mu nkwan enem amen amen hello good afternoon what you so ache kafra wate ejuma ne dio pasa Asabee nyame sha oni lipu nyina na team na mo ho nyina amen mo mai sia niema bi e de bi tutu ya brabo ho mai hu sani aye bi tutu ya namo e wa brabo mu ade ba ko won se o de ya ke skeni na me ba no wo house girl no na ne tifia na akura no bi o akura na pekusi e de ubo mu sa akura na isu papa ne to na bi sa hey ya sema so obedi kofia che friji ni mna kofia bi ni mu fu di bi ma no ni so be yare wa ma me rahu o so akwa ni so be yare na se oba bi nsoso a oni sika no ne okoja ne bus school kwan wo lo ne kwan ho na akwa ne so be biscuit na sika ni ho o fa akwa na also na oboni mu tum o twano ubedu se na chese bi ni ho so ubedu se wo skani bi ni ho nti obuno onu skani bi ni ho obuno so obega obedaika na tita wo ho no se o ko fi friji se ko se ho nyi bi ma no ma ne suni so be yare we so suni obuno se ubedu se ana me wo papa ko ahina na ahene nene no wo fini bi ho o paina o si na na pita o paina o si sky o si nipa ye sky so hu sky no be kale ayi sky be ye ten nipa ye ba ko so hu e sky bi ho hia papa na da se o pe bi e be bo anti momo de se nya me be ma ye bi amen hello yeah hello good afternoon na pomboko boko zinia ye ni nkomo yi na Asabee wi sikasam na aka na sa me chese mwa o de hwese otuo na unu ho hwe na obi kura flo se moma na ni pa no fle na won peke utimi fa ho bodam se ya na wo ho sikani onam ekasada o kasa but wa so le na hwe ni ho a o kwa na o dwen de obedi ntina ato ne kasa adanu wakasa sisa adanu kasa enti ohia timi ma abodam by force na adanu ne kasa ne ne
on say kwana nam no bi ko kan kichiwa bi kura de wabiri wukuro wabili wukuro woni ne ni asemo so sesika le ohunjiro obefa woni na nya demfo Asabee nye easy o sa me na naka asem bi o si wo sika obi bo atechegu atade mu a won ka se o eno ansa because wo kofi abekwa akwase ofro nanka now Asabee yan se Ghana ha se won so bi ato hia ni bedinda bra na misra wate eye de wakansie na ye wate Matthew for somewhere wo manum no nyasa bitu nyasa pani hello good afternoon Sorry boss ene de gani abatenda o asare o siganya na yire janada o burba sipa seban ya afra ba ne to ni be da sigani dira da bi chese wa wale miensa wa wale nine enu kora ba ni ngote ho still sigani dira o de ware ba ko pa ne hia woni bra wasem ya wo kan won mempre ma nwale bia mu nka me ho ni nyina ya didi ahiafo Wodi opa afamachi mejao ya didi ahiafo asare o de bisa awari go na be ko mu temi ese mi mienu be mani ni sika dina ma mi jawo mu medase benso medase na minimo hello Asabee papa de ba jo au ku se ni de konika okay papa jina ye ni eni nkomo ni e me ba jo to me ngai meton ka bet emu ye twitwi kakra o de ba che me be dia be jina na se ni de o de fa na mati ye ni nkomo ne sa yo me ba jo ska so na de mo wale akai kire yo sika 70 na bi mo wade aka e kire won na o sia na no ma ta mo se fo a kire ni o de what ni so ka be ni dunya e be de so ba walu Ntamba bibo ebe Asabee ne wale ba be ni bagari ya bo wano akawechu Ose medase enye yize o da bi kamni sompa medase ya bisha last caller good afternoon Mr. Asabee yes boss me chairman training go you know mo na e online to me busy sir mo program na facha me ye ni nkomo me chairman na poku okay mo ye good anka me odi phone na kan try me say odi sika wo kia abo friends ana sa friends akwada nsu anopa sika wo fia sika ni no sika na akwada ni su na wa fia no keketro na te sika wa nko ba to biscuit ase me sa ta ko fa America na ya dia kan na minimo na ka ka bi na pesa me pon won kira o me ba krom ya traffic mo traffic ai apen kwasi me ba du na taxi driver me nya ko taxi driver na de ka na ko na yi ka kre o ti ansara nya yi bia o ti ba so ma ba bon o si na ni anu so di ye ke so ma ba bon na me ko pata ye na na dia ke ayo sa mu tanya me asa bon bie na ma ko pe ni mu beti adi nya fe mu be kun da me ka sa na obi a twa so no mo ko nti sika hu nya fa ya me bo de papura no ya me bo ne pa no wo bo na de pa no sorry go discuss bon ma sa ne pa so ya me pa mo bebre amen ma wie me fa frefo bia biem awie emze mpa agbo e wose mesre nyina ne se nyankopon emma ni pasika ya me ma ni pasika ya me o ma ni pasika ma ni pasika abusia ma men kan fu Vodafone emfa ma o de adamu promo naba asemu o de adamu promo naba o se to